Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita coba akan belajar Iqra ke-6 halaman 5. Ada Ibu Waningsi di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Kemudian Lawailaita minhum firaraw wala hulita minhum ru'a. masih Iya, ketinggalan. iya. Ayo tenang. Ya, ya, Diulang ulang, lagi Pak. ayo, tenang ayo. Lawailata Bukan minhum lawalaita, bukan lawalaita, lawalaita. Ayo. lawalaita minhum firaraw wala mulita minhum ru'a. Nah, gitu bisa tuh. Coba wala lawalai lawalaita minhum firara wala mulita minhum ru'ba. Kemudian Falanakussonna alaihim bi ilmi wa ma kunna ghaibin. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. Kemudian ada Hada bayanul linnasi wa hudaw wa mau'idotul wa lil mau izatul wa mau'idotul wa salah wa mau'idot mau izatul wa mau'idotul lil muttaqin. iya ya lagi Hada bayanul linnasi wa hudaw wa mau'idotul wa lil mau izatul wa mau'idot wa pendek. mau'idot wa mau'idotul lil Iya, muttaqin. ayo hati-hati. Masih ketinggalan ya. Yuk. Iya. Hada bayanul linnasi wa hudaw Wahudau. wa Wahudau. hudaw wa hudaw wa mau'idotul lil Wahudau. Wa mau. muttaqin. Jangan wa mau. Wa mau. Mau enggak sih? Wa mau. Wa hudaw wa Wa mau. mau'idotul Wa mau. Bukan wa mau. Wa wa mau. mau Heeh. wa hudaw wa mau'idotul lil muttaqin. Hada bayanul linnasi wahudau wa mau'izatul lil muttaqin. Kemudian Walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyana halin nazirin. walaqad
ja'alna fis samai burujau wa zayyannaha linnadirin. Kemudian Inna wa'dallahi haq. tinggalan inna wa Inna wa'dallahi haq. kan inna wa'daw Inna wa'dallahi haqqu wa la yastakhifannakal. bukan kecepatan. Ayo tenang. Inna wa'dallahi haqqu wa la yastakhifannakal ladina la yuqinun. Inna wa'dallahi haqqu wala yastakhifannakal ladina la yuqinun. Coba lagi dilatih lagi biar mantap. Inna wa'dallahi haq. Masih kecepatan. Oh. Inna wa'daw. Inna wa'dallahi haqqu wa la yastakhifannakal ladina la yuqinun. Iya. Kemudian walahum fiha azwajum walahum fiha azwajum mutahharatu mutahharatu wa hum fiha khalidun. Walahu. Ulang ya Pak. Kayaknya belum yakin, belum benar, belum pas. Ayo. Walahum fiha aswajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Kemudian Ittabi'u ma la yas'alukum ajran. Bukan. Mala matabi'i itu. Ittabi'u ma la yas'alukum. Bukan. Mala yas'alukum gitu, jangan ditahan. Ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Agak sepet tuh, kurang ibarat mobil mewah di jalan tol masih ndut-ndutan. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ayo biar ngegeleser ya. Jalannya masih ndut-ndutan itu.
Ayo. Ittabi'u ma la yas'alukum ajraw wa hum muhtadun. Udah lumayan, udah lancar. Kemudian mati atau tanwin ketemu ya. Silakan. Ayyusol. Ayyusol. Miyauma it. Miyaumail. Miyauma it. Miyaumail. Kemudian. Mayyu'minu billah. Mayyu'minu billah. Illa ayyasha Allah. Illa ay. Nyambernya di situ. Illa ayyasha Allah. Kurang nyamber. Illa ayyasha Allah. Illa ayyasha Allah. Illa ayyasha Allah. Diulang. Illa ayyasha Allah. Kebiasaan ibu nggak suka ngebuka lebar, tidak pada tempatnya. Ya so, jangan digituin. Illa ayyasha tuh nggak ada yang dibulutin. Kalau ibu kan illa ayyasha Allah, jangan digituin. Illa ayyasha jangan diokan. Ayo. Illa ayyasha Allah. Nah gitu. Kemudian. Iyakuluna illa kadiba. Salah, kanya pendek. Kadiba. Iyakuluna. Iyaku. Salah. Nih dengerin. Iyaku. Iyakuluna illa kadiba. Gitu ya Bu ya. Kayak gampang tapi susah. Tenang aja. Yang penting bagus. Iyaku. I-nya memang ditahan di biguna. Ku-nya matobi. Tapi kalau ibu kan tadi iya bukan. Iyaku. Iyakuluna illa kadhiba. Diulang. Iyakuluna illa kadiba. Kemudian Ayat tiani bihim jami'a. Ayyatiyani bihim jami'a. Kemudian Wujuhu yawma idim musfirah. jangan yau. Yau. Yau kalah yau. Jangan yau. Wujuhu yawma idim. Yau. Kalah yau. Yau. Wujuhu yawma idim. Yau, jangan yau. Saya apa Pak? Saya Pak. Yau. Wujuhu yawma idim musfirah. Iya. Wujuhu yau ngalah yau. Wujuhu yawma idim musfirah. Kemudian Dohikatum mustabsyirah. Dohikatum mustabsyirah.
Dhahikatum mustabsyirah. Kemudian In huwa illa wahyu yuha. wahyuy. Wahyu. Wahyuy. In huwa illa wahyu yuha. In huwa illa wahyuy. In huwa illa wahyuy yuha. In huwa illa wahyuy yuha. Coba Bu. In huwa illa wahyu yuha. Gitu. Kemudian Alamahu syadid. Allamahu. Alamahu syadidul quwa. Allamahu ain allamahu syadidul quwa. Allamahu syadidul quwa. Kemudian Laib rotal liman ragu kurang nyamber tuh. Laib rotal liman yahsya. La'ib rotal liman yakhsha. La'ib rotal liman yakhsha. Ibratan liman yakhsha. Kemudian Liman yasha wa yarda. Liman yasha wa yarda. Kemudian Naikin sedikit Pak. Gak kelihatan Pak. Ayo, wailuy. Wailu yauma idil lil mukadzibin. Wailuy yauma idil lil mukadzibin. Kemudian Fi jannati yatasaalun. fi jannah panjang. Fi jannati yatasaalun. Ulang. Fi jannati yatasaalun. Bagus. Kemudian yang ini yuk wazil. Wadilim miyahmu. Salah. Wadilim. Itu Bu. Wadilim. Wadilim miyahmu. Wadilim yahmum. Kemudian ibu. Abaunal awwalun. Abaunal awwalun. Ulang Pak. Iya boleh. Abaunal awwalun. Aba'unal
la yaghfirallahu lahum. Lai yaghfirallah. Lai yaghfirallahu lahum. Kemudian. Illa ayyasha Allah. Illa ayyasha Allah. Kemudian. Ma ma uritu minhum Ma uridu. ma uritu minhum mir rizqin wa ma uritu ayyut'imun. Ma uridu minhum. Ma uridu minhum mir nyamber. Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Ulang lagi Bu biar mantep Bu. Ma uritum salah Bukan. Astagfirullahaladzim, ya salah. Ma uritu minhum. Bukan. Bukan. Ma uritu minhum miryakin. Bukan. Miris. Bukan miriskin. 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 Kinnya jadi Q. Miriskin. Ma uritu minhum mirrizqin wa ma uritu ayyut'imun. Ma uridu minhum mirrizqin wa ma uridu ayyut'imun. Kemudian. Fawailul lilladzi. Bukan pawai. Fawai. Wai. Ayem. Hai. Wai. Jalan hidup. Wai. Bukan wai. Wai. Fawailul lilladzi. Fawai. Bukan pawai. Ayo. Fawai. Wai. Fawailul lilladzina kafaru min yaumihimul ladzi yu'adun. Fawailul lilladzina kafaru min yaumihimul ladzi yu'adun. Coba diulang lagi yang bagus. Fawailul, bukan pawailul. Pawai, bukan pawai Bu. Pawailul. Pawai. Bukan pawai. Pawai. Fawailul lilladzina kafaru min yaumihimul ladzi yu'adun. Nah, gitu ya. Fawailul lilladzina kafaru min yaumihimul ladzi yu'adun. Kemudian Famasta'u ayat halu. bukan ayat-ayat, bukan salah. Tasdid Bu. Ayat. Famasta'u ayat haruhu wa mastata'u lahu naqba.
Famastata'u ayyazharuh. Bagi dua aja biar mantap. Ayyazharuhu wa mastata'u lahu naqba. Bagi dua Bu, biar mantap Bu. Famasta'u ayat haru. Terus? Gimana? Ayat haru ya Pak, dari situ. Iya, ayyazharuhu. Ayat haru huwa mastata'u. Salah, maunya pendek, tidak panjang. Kan ada huruf mati maknya, jadi pendek. Wamas, jadi pendek. Ya Pak. Ya Pak. Ayat haru huwa mastata'u lahu naqba. Famasta'u ayyazharuhu wa mastata'u lahu naqba. Kemudian. Wa ma tasya'una illa. Punya panjang. Ya Allah, ya pakai itu dapat itu ya. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Kemudian. Kullu yajri. Bukan. Kullu yajri. Bukan. Tasdid tuh Bu. Ibu penyakitnya di tasdid ini. Suara udah oke, PD-nya udah tinggi. Cuman sering lupa di tasdidnya. Yo. Tasdid. Kullu ya Pak. Gitu. Coba Pak sebentar Ayo coba. Kullu yajri li ajalim musamma. Nah gitu coba ya lagi. Kayak gitu tuh bagus tuh. Ya. Kullu ya. Kullu yajri li ajalim musamma. Kullu yajri li ajalim musamma. Gitu Bu. Ayo lagi. Kullu yajri li itu bibir jangan main, jangan dimonyong. Ibu selalu dimonyong ya kullu. Jangan dimonyongin, biasa aja. Kullu yajri. Monyong itu kalau huruf O. Kalau bukan O mah O juga nggak dimonyongin sekarang mah. Jangan kullu. Jangan dimonyong-monyong. Kullu biasa aja. Kullu yajri li ajalin musam. Nggak ada yang monyong Bu. Kului. Bukan. Kului agak ditahan sedikit. Kului. Kulnya kayak ditahan Bu. Nih Bu, didengerin. Kului yajri. Kullu yajri li ajali mai. Salah Pak. Kullu yajri li ajalim musamma. Kullu yajri li ajalim musamma. Pelan Pak. Iya. Kullu yajri li ajalim musamma. Udah bisa tapi itu kurang nyamber tuh Bu. Tasdidnya kurang apa ya istilahnya kalau kasur itu spring bednya
udah spernya udah parah gitu loh Bu. Nggak wewe gitu. Ibarat kalau kulit itu tuh udah sepuh, udah nggak balik lagi tuh Bu. Itu. Tasjidnya kurang mantep. Kullu yajri li ajalim musamma. Tasjidnya kurang nyamber Bu. Sebetulnya nggak harus nyentak nih Bu ya. Cukup gini. Kullu yajri li ajalim musamma. Tapi latihan ke situ tuh harus nyentak-nyentak dulu karena kita memorinya udah telat, udah error. Kalau ibarat komputernya udah Pentium 2 apa 3. Sekarang kan udah Pentium 4, udah mau 5, udah 7 gitu kan. Ya, itunya prosesornya juga sekarang udah canggih. Kita prosesornya masih lembet, datanya banyak, lemot deh. Nah, disentak aja. Ibaratnya kalau komputer di ini ulang, diinstal ulang apa juga susah juga gitu. Kullu yajri li ajalim musamma. Kurang nyamber, Bu. Ulang, Pak. Kului, Kurang. kului, kul. Bukan. Di luinya kayak ditahan. Kului Oh, nyamber tapi agak kului. ditahan ya. Oh ya Pak. Iya. Kului kul bukan kului yajri, bukan. Oh ya. Kului yajri li ajalim musamma. Terutama di mim ini lebih ditahan karena dia gunnah, dengung ditahan. Ada madnya. Ayo Bu. Kului, kului ajri ajalim Li ajalim. musamma. Li ajalim musamma. Kului ajri li ajalim musamma. Kulli yajri li ajalim musamma. Tinggal latihan aja bentar lagi udah pinter kok. Iya ini kebiasaan belajar gurunya nggak open ini udah tahu salah didiemin aja. Jadi mantep nempel terus. Tasjidnya nggak nyamber. Ayo yang ini. Ya Pak. La'ayatil la'ayatil liqaumi yatafakkarun. Udah bisa tapi belum mantap. Situ bukan lika tapi likau. Ini huruf O. Ini huruf O nih Bu. Tapi huruf O-nya juga jangan likau, jangan digituin aja. Kok biasa aja. Joko, jangan Joko, enggak digituin kan, likau. Oh ya, likau. La ayatil likau, di mi-nya juga ditahan, idgham bigunnah. Likau mi yatafakkarun. Ayo, sabar. La ayatil. Hanya panjang. Asam aja panjang mad asli. Ayo. La ayatil liqaumil Likau. yatafakkarun. Jangan likau, Bu. Likau. Kau dan aku Likau. suka engkau. Kau. Jangan likau. Likau, Bu. Bunyi O. Likau. Likau. Iya, likau. Likau. Ilal liko. Kan ada tuh. Likau. Ilal likau. La ayatil liqaumiyya. Salah Pak. Miyatafakkarun. La ayatil liqaumiyya. Salah. Lagunya salah. Susah ya Bu ya? Ya Pak, sebentar Pak. Bisa pakai lagi ya Pak. Ayo. La ayatil liqaumi yatafakkarun. Nah udah lumayan. Cuma tinggal dimantepin. Ibu ya. Ya 'allamal ghuyub fala yafutuhu syai'in min ilmihi wala ya'uduhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hambamu ini sudah pandai, PD-nya tinggi, cuman dia beat di lagunya belum ketemu sedikit lagi. Ya Allah berikan kemudahan. Amin ya Allah. La ayatil liqaumi yatafakkarun. Tuh gak usah disentak sebetulnya ya. La ayatil liqaumi. Tinggalnya ditahan juga. Ibu keburu-buru la ayatil liqaum.
tilnya itu memang idgham bila gunah tidak ditahan, tapi pengucapannya sempurna. Mau kemana Bu? Mau ke terminal. Terminal, rambutan. Nah nggak digituin Bu. La ayatil likau tuh. Enggak, la ayatil likau. Enggak. Yuk, ayo Bu, jangan buru-buru Bu. Ojo ke susu kata orang Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. La ayatil liqaumi yatafakkarun. Nah gitu Bu, bagus ya. Aduh kadang-kadang ya Bu ya, usia kayak gini tuh kalau nggak belajar gimana. Kadang-kadang udah kesal doang. Kalau kurang-kurangnya sabar, udah nggak mau ngaji lagi. Ulang gitu, tapi insya Allah. Ibu tinggal pinter kok, Insya tinggal Allah sedikit. Pak. Iya Pak. Yuk yang bawah, bagus kayak gitu. Mayatabat dalil kufro bil imani faqad dolla sawa as-sabil. Sudah bisa, cuman tinggal jengkoknya sedikit lagi ditahan. Ibu ya, bagi dua aja. Mayyatabad dalil kufro bil iman. Coba segitu dulu ya. Tinggal centaknya aja, cengkoknya yang belum kena. Mayatabat dalil kufro bil Rohnya pendek. iman. Kufrobil. Kufro bil iman. Mayatabaddal. Bukan. Mayatabaddalil kufro bil iman. Mayatabaddalil Bukan. Kurang nyamber di situ. Yatabaddalil kufra bil iman. Yatabaddalil kufra bil iman. Ayo Bu. Yatabaddalil kufro bil Rohnya iman. pendek, tak ada yang manjangin. Ayo. Rohnya pendek Bu. Ya Pak. Yatabaddalil kufro bil iman. Bagus. Mayyatabaddalil kufra bil iman. Bil imani. Ayo terusin. Bil imani. Bil imani faqad dolla sawa as-sabil. Bil imani faqad dhalla sawa as-sabil. Ibu ini pegawai yang disiplin, yang tepat waktu. Semuanya kerjakan pengen cepat selesai. Emang bagus. Kata Pak JK juga dulu kan begitu ya. Asal cepat gitu. Tapi ternyata kalau ngaji Quran nggak perlu cepat juga. Perlu dinikmati gitu. Ya Bu, ayo. Iya Pak. Famaya mal miskola darrotin khairoyaro. Jangan khoi ya Bu ya. Masya Allah ya khairoyaro. Mm-mm. Famaya mal miskola darrotin khairoyaro. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Kemudian Inna fis samawati wal ard. iya, innanya ketahan Bu. Ibu. Inna fis samawati wal ard gitu Bu, jangan ditahan innya. Innya ditahan, nanya dilepas. Bukan inna fis Bu, tapi inna fis samawati wal ard, segera ya Bu ya. Inna fis samawati wal ard. Inna fis samawati wal ard. Wal ardi. Terus wal ardi.
Bener, bener, Wal bener. ardila Iya, wala a. ayatil lil mu'minin. Wal ardi la Kenapa? ayatil lil mu'minin. Inna fis Wal samawati wal ardi la ayatil lil mu'minin. Ini kita menikmati apa ya? Ibarat kerja tuh nyantainya gitu loh. Kerja iya sambil dengerin sholawat. Kalau orang-orang dulu kan sambil dengerin musik. Ya, kerja selesai tapi jangan buru-buru. Nyantai, rapi, selesai. Itu kalau ibarat baca Quran tuh waratil Qur'ana tartila. ya, ya Bacalah Quran Pak. dengan tartil, Hmm. nyantai, jangan buru-buru. Buru-buru kalau udah bener mana apa-apa. Takutnya buru-burunya salah. Yuk, kola. Qala wa mayya natu Yak mirroh wa mati may robbihi. yaqnatu wa may yaqnatu Ya. Qala qala wa mayya natu yak. mirroh Orang Jawa mati nggak bisa kok robbihi. mati, Oh yaknya ya. ya soh yak Orang Jawa yak tuh kok kalau ya ka ya ain, oh ya Pak. ainnya nggak bisa ain. Yak kok. Ain sama ginnya ke ka. Kalau koknya nggak keluar. Bingung ya Bu ya. Harusnya kan kalau Iya ain ya Pak. dia Yak kok. bunyinya ke ka. Kalau giliran ka bunyi kaknya nggak keluar gitu loh. Itu saya sering kali punya teman-teman Jawa tuh kayak gitu. Harusnya kan kalau wama yak ini yaknut, yaknat. Yak ke-nya Bu, ada kaknya tapi dikol-kolahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa may yaqnatu birrahmati rabbihi illa Et ilad. dhal Karena illa matobinya ketemu huruf bertasdid. Ini hmm, bukan salah Ibu. Karena secara teori kan ilah betul matobi'i. Tapi ternyata ada cara lain. Undang-undang tuh dibuat ternyata ada pengecualian. Dilarang melintas kecuali. Dilarang ini kecuali. Ini ada pengecualian. Ila tuh matobi panjang. Tapi ada setelah matobi ada huruf bertasdid. Jadi matobinya tak panjang. Ilab dolun gitu Bu. Ayo jam terbang ini. Pengalaman yang bekerja. siapa? Yuk. Qala wa may yaqnatu mirrahmati rabbihi illa Salah. dhal Maka lebih parah. Ibu, illa saya akan bilang, kalau lagi baca Quran, lagi belajar lagu, jangan ingin sempurna selesai semua. Bagi dua. Gitu. Kalaupun salah, ngulangnya nggak dari awal. Qala wa may yaqnatu min rahmah. Bisa. Atau ayat min rahmati rabbih. Bisa. Ibu tarik, nanti tinggal ngulang. Min rahmati rabbihi illad dolun. Di situ tasjidnya bekerja. ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa may yaqnatu mirrahmah Nah gitu. Enak kan? Mir rahmati. mirrahmati rabbihi illal dhalun. Bisa kan? Iya kan? Gitu. Kalau nurut sama guru juga selamat dunia akhirat. Qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun illa illa dhallun. Kemudian Yauma yau, idi jangan yau. Ada yau bunyi yau A, Bu ya. Ingat-ingat, huruf itu ada bunyi A, ada bunyi O. Istilah saya ada huruf Sunda, ada huruf Jawa. Ada Joko, ada Jaka, ada Dodo, ada Dada, ada Toto, ada Tata. Nah nggak ada sih, huruf Jawa tuh nggak ada, cuma istilah saya aja. Huruf-huruf tuh ada yang bunyi O, ada bunyi A. Kalau yang bunyi A jangan di O kan. Sebaliknya, ini jangan yauma tapi yauma karena bunyi A ya tuh.
Kalau sod, sow, bunyi o gitu. Lin ini pengucapan linnya. Berarti nanti ibu tolong dibuka diktat A2 belajar huruf lin. Di situ huruf lin. Ada yau, ada raw, ada sow, tergantung huruf dasarnya. Kalau huruf dasarnya bunyi o, ya ada o-nya. Kalau huruf dasarnya bunyi a, lau, jangan lao. Nah ini pun sama, jangan yao, tapi yau ya. Hmm. Yauma idi. Yau nggak? Yau. Yauma idi yasdurun nasu astatal liurau a'malahum. Tuh pintar, tinggal shinnya aja ya hutangnya. Yauma idzi yasturun nasu ashtata ashtatan liyurau a'malahum. Tuh dah, ibu panjang lebar saya jelasin ibu paham mana bunyi A mana bunyi O. Cuman di shinnya boleh diulang. Shinnya tuh bacanya kayak saya tuh bagi dua ashtata. Nanti tinggal ulang ashtatal. Ya, Pak. Yauma idi yasdurun nasu astata. Iya, shinnya ash. Su asta. Jangan suas. Su itu punya anas. Salah. Berarti apa? Jangan suas. Astata aja cukup. Astagfirullah. Kalau mau di anasu boleh. Anasu as. Itu punyanya su. Itu kayak war sining sih. Sihnya itu punya ibu. Ari, Rama, jangan sih Ari. Kok sih Ari? Sih itu punya nama warning sih. Itu anasu. Sunya punya anasu. Jangan suas ya. Astatan. Astataliurau a'malahum. Ashtatal nyamber bu. Astataliurau a'malahum. Ashtatan liyurau a'malahum. Kemudian ini bagi dua ya bu ya. Sampai ittaqillah. Ittaqilah. Biar ibu jangan capek. Ittaqilah. Ya ayuhan Kurang nyamber. Samberin bu, nyamber. Ya ayuhan nabiyun takillah. Salah. Salah, Dengerin. Pak. Ya ayyuhan nabiyyut taqillah gitu. Ya ayyuhan nabiyyut taqillah. Nah gitu. Ibu ulang dari ittaqillah. Ittaqillaha. Ittaqillaha wala tuti'il kafirin. Nah walaupun agak telat udah mending gak salah. Ya ayyuhan nabiyyut taqillah. Ittaqillaha wa la tuti'il kafirin. Kemudian. Kalau dia mutusnya di mana Pak mutusnya Pak? Ini bisa di kordo, bisa di hasana. Enaknya sih hasana. Kordon hasana. Ya, boleh kayak gitu nanya dulu berhentinya. Karena kan berhenti itu gak gampang ya bagi pemula. Kayak bawa mobil, di mana berhentinya takut ditilang Pak polisi. Gak nanya dulu sama orang situ. Oh itu boleh begitu ya Bu. Yuk. Ya makanya saya langsung aja Pak. Iya. Wa aqradullaha Kordon hasan. donnya idhar. Kordon. Kordon hasanah. Wa aqradullaha qardon hasanah. Kemudian Qardon hasanai yudha'afu lahum. punya pendek. Yudha'afu lahum. Ya kordon hasanai. Qardon hasanai. Qardon hasanai yudha'afu lahum.
Qardon, Qardon, qardon Bu, qardon, qardon. qardon hasanay yudha'afu lahum. Wa aqradullaha qardan hasana. Qardan hasana yudha'afu lahum. Kemudian, ayo Bu. Ma uritu minhum mirriqiw. Riz. Mirizki. Mirrizkiu. Di Wa sini ma putusnya urid. dia, Pak. Wa Hah? ma urid. Berhentinya di wa Mutusnya ma di wa urid ma aja. urid. Wa ma urid. Ayo. Ma uridum minhum. Jangan uridum. Kenapa uridum? Gak ada tanwin. Ma uridu minhum. Jangan uridum. Kalau Ya uridum itu Allah. ada tanwin di sini. Ini ada tasdid. Idgham biguna. Ini kan gak ada. Ma uridu minhum. Jangan uridum. Ayo. Ayo Pak. Bu. Ma uridu minhum mirrizki wa ma urid. Wa ma uridu. Wa ma uridu ayyut imun. Nah, pinter. Ma uridu minhum min rizki wa ma urid. Wa ma uridu ayyut'imun. Ini bisa berhenti mayyasha atau wayahdi ya. Enaknya di mayyasha aja. Nanti ulang dari mayyasha. Fayudillullahu Ngebelit tuh Bu, ngebelit. Lidahnya Fayudil. ngebelit. Fayudillullah, jangan ngebelit tuh bibirnya. Ayo. Fayudillullahu mayyasha. Fayudillullahu mayyasha. Ibu ulang dari mayyasha. Mayyasha wa yahdi mayyasha. Wa yahdi mayyasha wa yahdi mayyasha. Ini ngeri Bu ayat ini Bu. Ngerinya apa? Allah menghendaki seseorang itu diberi petunjuk ataupun diberi kesesatan. Beruntung orang yang diberikan petunjuk ya. Alhamdulillah kita diberikan petunjuk. Kalau disesatkan sama Allah ya Masya Allah kan berarti jadi orang gak beres ya. Jadi orang gak bener. Ibu semangat belajar ya. Iya Pak. Ngajarin Ibu Pak. memang ini Ya seperti ngajarin 2 orang 3 orang nih. Ibu tuh mantep, powernya mantep, PD-nya oke. Cuman di tasjidnya aja ya mohon maaf. Jadi Iya. mungkin ibu tuh termasuk orang yang rajin belajarnya. Cuman dulu gurunya mungkin takut sama ibu. Jadi salahnya didiemin aja. Jadi ibu aduh ibaratnya mengakar itu bacanya nggak kurang tasjid itu mengakar. Padahal ibu tinggal tasjidnya aja udah mantep banget. Tolong diulang-ulang, disentak-sentak ya Bu ya. Ya Pak. Kayak yang ini. Ya, Pak. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Tuh tasjid-tasjidnya ini Bu. Ibu kekurangannya di tasjidnya aja sering keliru. Sama di itu tadi ya. Lin-linnya Bu. Nah Ibu nanti Iya Pak. cari di YouTube saya Diktat A2 belajar huruf lin. Itu ada aba, abi, abu, abau, abai. Ata, ati, atu, atau, atai. Itu Bu. Jadi mana yang bunyi A, mana yang bunyi. Kalau ro, aro, ari, aru, arau, aroy. Jangan arau gitu. Jangan ketukar. Itu di linnya Ibu belum mantap. Ibu terima kasih sudah setia menanti. Masya Allah. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah dan pahala yang besar untuk Ibu yang tetap sabar. Saya salut dengan Ibu. Ibu tidak pernah jenuh untuk belajar. Walaupun disentak-sentak bahkan Ibu suka kayaknya nih. Bahkan dari Ibu saya juga dapat ilmu banyak. Tentang bagaimana mengatasi masalah. Terima kasih Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Jangan